Enough be enithi niphushi agenda yokuthi umka Felix Hlophe ahlupheke indoda yakhe ekuyiyona eyamlobola yamshada yamzalisa abantwana yamakhela umuzi nithi nina ngamasimbe petition yenu sekumele leyo ndoda ilahlekelwe ilomsebenzi enakekela ngawo umfazi wayo eyakha ngawo umuzi nomfazi wakhe enakekela ngawo ekhulisa ngawo izingane zakhe nithi nina kumele nigijime ngamasimba omsunu epetition nihambe niye lapha yana emsebenzini kaFelix Hlophe ukuze izingane kaFelix Hlophe zizobulawa indlala njengezenu msunonyoko ebese umfazi kaFelix Hlophe eyalamba njengani zikhotha mdede zilamba indini zeyifebe ehlezi zinomona uma ibona omunye umuntu wesifazane right empilweni. Ingxabano yabantu abashadile inormali akekho umuntu ongayazi ukuthi abantu abashadile babuye bangaboni ngasolinye kunormal akekho umuntu ongakwazi lokho akekho nje umuntu ongakwazi lokho kodwa nina migodoyi zikhotha mgqomo zabafazi abangenampilo abangena future abangena life msonyonyoko nikwazi ukukapitalize nina emaphutheni emizi yabantu ngoba niphusha ama-agenda wenu womona nobugalgofu nobukhanqala nobunja lobe niyibo nigijima ko-Facebook niphusha i-agenda enuka ingquthu yamasimba epetition nifuna ukucekela omunye umuntu omnyama phansi nifuna ukucekela omunye umuntu wesifazane onjengani nifuna ukumcekela phansi magolonyoko nizifebe kabi ninazinja eyigcwala lapha ko ladies house zinuka ingquza laphana zihambe ikhongozela indaba zabantu bese nigijimisa ama-agenda obugolo ninamkhanqala yezinja eyinyelezele misunonyoko nifuna nina ukubona umuzi kaFelix Hlophe nomfazi wakhe ubhidlika ngoba nina aninayo imizi futhi ngeke nibe nayo zifebe angithi nadayisa ngeyingquza ingakho engekho umuntu ozoshada nina magolonyoko nilindela manje indaba zabantu abashadile khona nizocapitalize niphusha ama-agenda wenu ngoba nifuna ukwandisa lesizukulwane senu esingasile esisangene esingalotsholwe esingenamizi esingakhi imizi lezizukulwane senu esiphuphile esiphashile esilala emajoyintini esidayisa imdidi ngobhiya esidayisa imdidi ngoba sifuna imali yama-cosmetics nifuna ukwandisa lesizukulwane senu esingayakhi imizi msunonyoko imessage yeni leyo ebenginihlelele yona namhlanje kuzi-29 December 2025 kete magola adakiwe. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Ubuyile ke uMax Makhanya. This time he is sending a message to abafati bala eMzansi. Uyasho ukuthi nimasimbe bantu kahle kahle nje nine nifuna kudlisa uTracy, nifuna ukuthi Tracy alahlekelwe umshado wakhe because of le petition lebhedzako. Uthi kahle hle nene nikhohlakele nisho ukuthi Felix angafika lobole mfati ashade mfati amzalise bantwana amsupport amnakekele manifika nene into ofuna kumsayini ukuthi bakusayine uma petition nithi Felix akaqoshwe lapha kugagazi kahle hle nikhohlakele nimasimba nje bantu thumelele khulu inhlamba bafatini basemzansi uMax Makhanya uyasho ukuthi niphusha agenda yeni lebolile uthi nidzakiwe
yo guys, I'm just listening to him akhuluma okunebantu who are actually defending uFelix saying ukuthi onke emakhaya netinkinga kude o ikhaya lelinganalo tinkinga takhona bonke bantu or they have their own problems. Bese kuba khona abantu labathi uTrace uyahlupheka lo baba yamhlupha akamshiye vele akaqoshe kugagasi. But you know what the thing is lana uTrace akayiboni yonke le nto neleni ibonako. That's why wake went the video gele telling people to back off ke sanathi ihusband yakhe umuntu lolungile umuntu lo right, he's a good person, asho ukuthi akathanzi le hate leni ifaka emuntwini yakhe because yena nemuntu wakhe ode happy bayathandzana. Uyabona nje ukuthi mase ngiqhamukelana netindzabeni tebantu abemuntu anganankinga yona abemuntu angayiboni into le wrong nakhona vele kube ngeleyo inkinga. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.